fe ye share na stories wo ye online portals so adomonline.com myjoyonline.com afi do bonkwata hodwo no so abansam hodwo bi a wo modi aba no yakamu asem acho kwasensia e wa ha sanso na no chewa ba men so me wa ha kwasi kwa ba am just about there yankopon gusu shrai ye de nyame ase ne mahuno ase Adom online yes court here side check suit against sugar daddy okay eno em say course sa asem na nya ya asem I say wasiu no say wonya de court there was a court no etina se na afi omuhwehwem asem na nya ya asem hey de nyambe bia ye obi de kan se ne pay ho na ade wa hyase bia so wa wie oh yes se ne ewiase de apart from nyame asem ye na de be kwa akosi ewiase na wie ne wiase ne maye ofro beto aso no bibia be hyase bia be kwa wie yes enti we ye opani de na aba na wie ye e wo ne side chick shikadadi movement na ye sure say aba wie de oh waje ba bia dru de se esia ne sa esia sa se ye court be ka no we nyasme edem wo ho yes the crew say we nyasem a ye do obi court more less say o court restrict so be default in your court be ka say ye na wa anye de ya na say and there ebetimi abase ebetimi convert compensation and person of the many pakro into prison sentence but I believe court so cross betimi ahwehwem hu ne say get any case that is it near bottle that near boss and so hodom so enti me dey am custom so obi enu court office obi difo obi anim so obedi bem say na de ya bo ne ko de ya kyekere de ato de so no kora no enti no so fa lawyer ono so gidi se woyi ne ho anu obeyeyi enti se omumienu no court betimi abagu say abaya ade no wakodwa boka enti ne besere odware de ma na dodo na akomboka enti no pe ba bitina sa nso na ebetimi aka kire be ma no se krache ade no mo yi aya mu susu nhye wakɔhyɛ baa na ne adwuma di wo tie na ebo na ahye ye di so e court no mpanimfo tena se a na yebehu bebia ebe konti yebedi akire yebedi akire today on be my final verdict oh yeah but say we need say court is be chesa menye hwe so mbeche menye say beche bebresa because nsem de mu odu ho nti when dey was ye body fast na say yes ati we nya asem a be was ye kobra sem bia em so mo wie da in camera session wi a ehon mo anokwa nyina ebe daddy am ye hu nipa o twanto nipa onye no yie 102 MPs endorsed Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia for president. NPP presidential race once and the daily guide you how can you say say MPs 137 na NPP e won. Emu 102. Okay. 102. That's a 35. That's a 35. Ena omun declare support for Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia. Now even the 35 no kra no. Yes, there's a section of them one omun decided baby on the court. Okay. But out of the 137 members of parliament, a new patriotic party oh my say you film no 102 declare support for Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia. Bitter side chick case begins. National Vaccine Institute bill approved. Enti sir, vaccine center they say ba be in Ghana no. Amamre de ba be touch they see ajet me o ma show you film tienche. Aba be shase aye ho adwuma. Okay. Government swaps 83 billion Ghana cedis old bonds. 80 out of the 137 billion Ghana cedis. Yeah, a year amount for bond, domestic bonds. Yeah, what year no. About me secure more 83 billion Ghana cedis. Okay. Which amounts to about 89% of near Abai air. Okay. In fact, send no finance minister a kind year you more free. Pensioners there. Yeah, no musical amount about 26 billion Ghana cedis. Okay. Or Macle Honum Eddie Film to no balance by 111 billion Ghana cedis. Mu 83 billion there. Oh my convert say new bonds at the Ebema war more. Daily guide and the daily graphic you are also any parents students besiege school placement center na
Me say news na abai ba ko ka say or self placement because your yeah man third choice. But was it the last choice? Yeah, the last choice that. Na last choice in Wunya na grade na Wunya and so the last choice in the They be a say me mama from me mama and papa. Okay. BC minya 16. Okay. Me chiri ba kofi nya 16. Okay. Me fie nya 16. Hey. Ba kwa wie nre ya e ono placement aba ono so nya 16. Hey. They be omo ya me omo so na udi 16 ni fra se na. Ben kora chro BC o mama and papa fie nyina 16. Mimi 16 no minya ye no. Yes. That time I had school placement that started 2007 me ho. Minya adaguma secondary school. Okay. Me chiri ba nya 16. Onya Ghana Armed Forces. Okay. 16 kro no o. Ena de no odi ho no Nancy ono so nya 16. Okay. Ye man no so asante mampon. We so nya 16 no o se tutu. Okay no so koi. Ena ono so anya. Enti grade ni betumi aye pe. Yes. Ebi kra class na mo nyina mo chro. Ebi kwa mo nyina mo nya 15. Yeah. It does not mean say we anya ya santo a ena me manya ebi akukuo mbebi me wie ye nti no mente ase me kwosesa school bia ye school ajo ye ba be church sa adima ma adisuafo no atias. Yes, necessary. It depending how a man for a within that year. And the betches so obenya o first, second, third, fourth and fifth placement. Choice. Yes. But I'm quite maso na mene Isaac Kenyo manyonko di enkomisi. Okay. It's as a teaching say one of the schools ni be omuni boarding facilities. And I'm current to be fear the boarding house the medicine for. If you are not kwakutum kwadano. Hey. So muntibintwa edanka. You know the hostel nanka about time. Good morning. Good morning. Pogod ye. Nyanko Adom etiapo. Ai kmientias ye school be na ye kan ho asem e wo hefa asem na kasa ne sei. Ye asare bidiakon senior high school e wo akrokere e wo Dancing of Mensini emu. Eno na efiewura ye frɛ no Kofi Nyaako e de atu ejase ne papa e de ejapade eja no eye edankrama akoma akonwotwe aye fie awoba asalebe senior high school ha say ya de tie nyina ene say school no ompese no si dormitories amfa anka ho uniform one for kakra mo board omunya ba bia mema etena nemu ema na de efie nienu mo haye de ema wo mo etim ba kokura de Amsterdam bench school no utwa ka kwana school opposite na ese no krampo membre bi be fi sabe fi ande ko soni ekura no efiura no ekokotu mu fa carpenter credit ekiri sa kokko paso nyina na mpanifo be mu a ye na we dem no ka na Kofi Nyaako a we fiure eko school ho also odika ko school ho ko ka kire headmaster say wo mo de ne ka nti wo mo ntua ne ka so wo mo ntua o jene dan and the headmaster e ka kire ne say onko DC ho na DC no na o se wo mo tue sika no and the Emma school no and say fiura no it ko DC ho na kwa DC no so ka exam kire no ka kire ne say nye wono DC no and no so high dan edema obiba so mo na metrem sas ko na ka ne ka kire no na kire na gufu and na kredo ebe to dan no so one pene ema nkora no dan no na de to so no so dan na ka no almost say dan no nti wo gene dan na wasiesie eno ana me bisa Kofi Nyaako say sika sen na wo je eye school yi and wo kire say wono de omunya nka sika sen enya enwie na mosuku no empanifo na ka kire ne say on be man 6,000 Ghana cedi Canada no 60 million na wo hwe nia ma say wo dan no ho eno asa 6,000 no so mo de man na enso hwe oboka ono so niska obedi be so so awode be ye edan no ho adwuma enu ti no kwato eye edan no me bo modern egura school ho ane adisuafo ni bi edi nkomo an kronika sa jitu mu se eye no kre se pani no abeka kire wo mo se omo de ka nti omo de no omo wo class e no bi be ka kire omo se wo mo atutu eye edan no nti omo ba so ma be hwe ampa na wo mo atum wo mo nya no bi kwa de no omo edan no e no ban mo pam wo mo nyina ba bontre ne mu edan na nkasa de so we share videos ni ya we share edan na nkasa bobra ma nwura dan na nkasa mu de ba ni mu no kra kire se enkeja e no mo se nsuo ta edan no edan no
ebi nkura ne how ba ko pa ne say e be bi atabi omu ja omanan omu abamra e no mo de CTD esiso e no mo de edua there enum SCC 6 SCC ho and no the rubber tuntum ya de kata oba krokito omo ye mo no omre kata so ana say ante tapoli no and no the ajo no akete num and said you nkura no ko one night e bi baby obujare nso omo de nchense ya de bodan so bi na age baby e bi ama omo obujare na obabi omo what tia ya to dan no mu no let's find the hope ever pay a hodge. Which I say, I have more from Manchini, 8 million pounds, Sebi, some number dim pass of grow. It is all Johnny and other people, the crowing at the extra, almost the thread there, and my mind say, maybe I may check one PTA for Timmy check a cracker, almost boy, and one car, almost see dormitory, maybe. At the Amaya girls, and then some castle will die PTA left in home for their bed, and Diana can work. I must see a nom from almost slap and say, no one can come so we are no me see but no the action will not maybe master for no me see at Yama na go ya nyamre engure mu akopie mu school tan kam ni school penny for ni bi be nkomo wo mu titu mu say no quest on abeto dan most obejira kasanfo ni mu akasa de dife o mu penny for e ma o mu ekwan no mo ne mu o mu titu na no kwa no no sa e how de e for school tin awo fo ni bi e ba school e mo mo no mo nyina de di ebe ye bi se kwa da no fa so a aso fa chusu ni bi na ho na papa no beto eye edan mu a awofo no ene school pay ko atel over 3 hours na kwa no gwa bonte mu nya kai ewura ko se dia edan mu kubra ho nya wo mu niama eno na wo mu pa atel esiura na mo esiura na dia tu dia se Isaac Isaac only dan edu and the ba kwa so na wo me ho modern okay but no mo so di community that see say MSU Isaac ba cho jina ye kakra for my Isaac yes sir jina ye kakra ba se na wa homa no etwese ba me yantia se no school no eye aban school sir aban school okay eti eka free senior high school share no dia enkura ne ye de ko dining baby omutin yes aban school omo dining ho baby e dan no ma tum nkura no e ben mo dining ho okay e ho kura so na headmaster no ankasa asie no e ben headmaster no na mo so e dan ne kasa de media mi kwada no wa esi school campus wo ba omo kire say wo share plans no mu a demarcation no enka baby asie no won no nya school plot okay you decide ni pa de ben coaching school no land and we see dan asi mu ana e fie ni no ba ko ni sabunku so na ba ko di fa ani nyina no se wan ke school na mu dan so so nya school na afa and on the see dino edisi so eti I menim wawuram for how long and a school no are rent sa e that way I know the ate because school na ka say ni dormitory nti o mo dey school no yeah boarding house no and o mo rent sa 2 apartment na the man kwala no so o mo nya den entinem make us about 6-7 years ago maami bi so kura ba say o mo de kasa e be pam nkwa no fa carpenter wo fin client on e ba abokere ho so ba be padan no so every ho and na omo pa chewa na sa metia say ya ho na efe ne lati se sia kwa okay baby nya me fa ne crancy sa amre no ne sia na se sia okay so assessment ti school na kasa de wo mu ni girls dormitory boys ne wo bi kakra e no kran set down so wo mo e na omo han sia nienu okay enti omo enti aye girls na omo rent baby dia mo so mfa ye dormitory yes sir school no start ye no na ewo boys dormitory echie bibi de na nka awofo no e be chia sa dan ne ka e de ma wo ma it is a free education ne ba ye no e no mo agya chia as a school aban e ne chia e DC e MP no e no se o mo chia se sie o mo nya chia ya ye tu nkola ye free dan no mu okay but I ke better se bebre amane boni Isaac no manyo edway e free oboa simple temwo na wode ebreye Never sure more and what they need right now when they be a peace of mind. Yes. They be I am too about time for say uko PT ya na uko hunu ba. Ene ho na akoye akosua papa sa hyeda de na se biemu. Ene ye behwe na se kura de o meda menu aduane a woni ena ma asem ma manu ba ya okofa ne ba na nsen ya se papa de na twem puno.
akwada wo school mu antoa so school a dey we hear your peace of mind you the besua no dey sua dey na wa twa because then be determine so obetumi akoteshiari obetumi atoa school so ana sabi wo wi abeton kate ana so wi abe ye adwuma foforo enti ye besere wo mo the right thing should be done so mu feel say mu ntumi nya boarding facility na mo for the appropriate channel so na mo maga na ba ni GS asonte say ye honson enti ye ntumi nya boarding facility say wose mo ye nso a ye besere de wo so otu ho anamon DC na adwumako ahwe nwasua ho nsem so mu ntu ho anamon na sumdwe mra na kra na say bebua kra yeah yema omo a sagas ni dormitory na enmenim ye ntimi sibia ye concentrate to boys no more dormitory kakra ne so na nke enya boys school na ye nya boys school but for now ye ma boys no more dormitory no enka ho na girls ni be challenge ye mo enkofie say we mu e face outer omo sese no ye pe kwan e sort omo out omo wi omo dia that's I think the next one batch na beba no or making sure say aban entimi enmanu ye enti dormitory farmer guest na mamu nkoso enye emma so mama tena school no because ebida na Isaac enyomanyo eka no we about say na kromafo mema no so e fa wa ba betede ense ni e brama ma ba biada yes mema ba biada na akore bu ko ba ku miense na ni aka afo ma hanu mu biem na akora na wo ko school akwakosu na akore ye Daily Graphic, government won't shortchange pensioner bondholders, finance minister. And I do we to Enra Elmrache. Yes. Bejefiemu. The find Amri area na Ajua Wako online de Ame. Jinapo calls for calm to resolve Ramsar site impasse amicably. 6 MPs condemn purported eschewment of rival chief for Boko. Approve pending fiscal measures as well as mid-year budget in August. Ofori Atta to Parliament. Amwabin urges politicians to stop interference in systems put in place to check corruption. I do make corruption, Makase. As on mine, we should stop talking about it. It is only in Ghana that corruption has more than 2 names. Say a coditia adua dia akwasisi be friend say a corruption. A code ma akwasisi or describing no as favor. Let's stop talking about corruption. Okay. Let's stop talking about corruption. It's special prosecutor be you all corrupt. Special prosecutor be you adwuma. No nti ne ya adua yem pese be gi atum no. We are all corrupt. One way but or we the have other. Different definitions for corruption. For the word corruption when it affects yen. And everybody come favor. Yes. And everybody come on pension mu. Ghana Statistical Service. And they about to just say about do my for over 688,000. Emu 80%. Yeah, a year around best 513,000. And they just salaries below 3,000 Ghana cedis. Net year, obeje 3,000 Ghana cedis bosumi and na yekasa inflation ye 53%. Ni yakacho se sikaka sa ni pabetim dia issue within a month no. 1,410 Ghana cedis. It will be a oje 3,000 no. Ni sikapa ekuta ni 1,410 Ghana cedis. Se fanise ni pano every day. One spending embro 100 Ghana cedis. Sika ya dia mana 3,000 Ghana cedis betimi holding for 2 weeks. So ask yourself, 1 month. The rest of the 2 weeks, how are you able to survive? We are all corrupt. No, we are magicians. And they are magicians. Abusia, ya die ho aba na ye fia de nurse ahun se pepe ba na fe agokansie efisem na mpensem what was so ye ba sisia.